28 dekabrda Krasny Kurgan elinde Karaçay Horus Asosiatsiyasının başçısı Tambilana Ramazan 11 şkolunun soqtavalarına, hem de avanı ustazlarına Семелина Альмираға сый бері мақтау қағытыла берді. Почетная грамота за активное участие в популяризации карачаевской породы лошадей в духе традиционного карачаево-балкарского аланского наездничества награждается Байрамкулов Денислам Халитович. Грамота за активное участие в популяризации карачаевской породы лошадей в духе традиционного карачаево-балкарского аланского наездничества награждается Байрамкулов Рамазан Халитович. Грамотой награждается Доттаев Руслан Муратович за активное участие в популяризации карачаевской породы лошадей в духе традиционного карачаево-балкарского аланского наездничества. Почетная грамота за активное участие в популяризации карачаевской породы лошадей награждается Казиев Магомед Асхатович. Грамотой за активное участие в популяризации карачаевской породы лошадей в духе традиционного карачаево-балкарского аланского наездничества награждается Кубанов Денислам Маратович. Награждается Семенов Мухаммад Хусеевич грамотой за активное участие в популяризации карачаевской породы лошадей в духе традиционного карачаево-балкарского наездничества. Отдельное благодарственное письмо за пропаганду здорового образа жизни и поддержку интересов учеников к коневодству в духе национальных карачаево-балкарских традиций Семеновой Альмире Валерьевне. Семелина Альмира школда орус тілге öğretken ustaz болып işlese de jurtubuzun milletimizni süygenine kişinin de işegi bolmaz. Альмира жаш төлünü tüz halege milletimizni haznasına, tarihine, tin baylığına süymeklik singdiredi. Muratımız hem alından da alı edi. Bu yaşçıklar sabilikten beri at belinde ilanladılar. Bulanı ülgeterimiz kelet, Salay Karaçay milletibizge. Hem alından da Murat alı edi. Kögüstürge, bildirirge, eşittirirge, жаш төлі қалай өсерге керек болған. Siz bu yaşlıqlarla қалай bir күрөшесіз, не зат үйретесіз? Бұлай күреш келді бері, бұл ат чотла 2 жыл болады. Былтыр День возрождения карачаевского народа 3 мая Мабайға келіп Медовый водопадлада снимать еткенек, бір таулы съемкал еткенек. Белгілі пабликледі дайланған әлі видеоларыбыз. Қайдаманнан sonra ассоциация Карачай Хорс таныған еді бұланы да. Има бүгін бұлай Мурат Баблада чақырғалы, Аллах келік берсін. Бұлада милеті біз чүндеп күрешкен адамла, bizde alayrak. Maşallah, Allah razı olsun. Sonra endi axırında da milletimizge, soqtağlarınıza bir iki söz bıraksanız alğış metesiz. En birinci milletime alğışım igi zatımızna, igi şartımızna tutup bundan arda köp ömürge barıça oldu tilegim. İkincisi, bu zatını kurap, bu съемкаға hazırlanıp aylangan asosiyatsiyanın yaşlarına da Allah güç qarу bersin, bet jarıqlı etsin tutqan işlerinde. Bizni kolumuzdan keldik zatla, bizde boluşurukbuz jaş tölünü alğa eltirge igibla. Tambilan Ramazan Karaçay Horus Asosiatsiyanın başçısıdır. Karaçay tukumu atlanı aynatırға dep kurağandığı asosiasiya. Arıma erinme küreşedile Karaçay atın ayttırırğan. Ramazan jaş tölüge es bölgenini mağanalı işke sanaydı. Bugün jaş tölüne öğrense tamlasında аңға köre bolboqdu deydi. Bugün jıyılğanımızны mağanası jaş tölünü savğalarga Allah aytsa
Кичеликте ат белде өскелдиле да учтунчалары Альмира баны бир жопу жыйып, адетибизге, историябызга, тарихибизге өйрөтүп, жаш адамдардын үйлөрүндө аталарына Аллах саалык берсин ат курап, сабилен ат белге мендерге өйрөткөнлөрүнө. Sonra ассоциация Карачай Хорс рассчитывает на взаимодействие с молодежью. Sonra бүгүнкү күндө Аллай ат белделенген сабилени Аллах айтса бир сабак алайык деп ол мураттан жыйылганбыз. Көптө түрлүү эле бүгүнкү күндө байда бир группада, ата жамаатта, элибизде, жерибизде, миллетибизде көптө эле жаш адамдар бүгүнкү күн будан башлайык деп Аллах айтса амба жыйылганбыз. Аллах айтса, я думаю, в традицию войдет. Ассоциацияның ишкилери ар кимге да чыкты. Картта жашта бар бизде. Sonra өсүп келген төлүгө үлгү болула да башка жерлерде да атка тартылдырла сабиле деп ол маганадан сабилен сабаларга зейипсиз бүгүн. Рамазан мабу ат кураган, атка караган жашчыкла калбай адамга бул өсөргө болукла, анын үстүнөн да бир эки сөз бурайт. Енді кім қалай болырын жаңыз бір Аллах біледі, но Аллах айтса деп тілейбіз, шанабыз. Атқа қарай білген, атқа байламлы болған, Аллах айтса аман адам болмас. Сайлаған жолларын бұларын төпчініклелі да, Аллах айтса бірер жұмышын өбінінен тұтып, да канца бардырып, ұстала болуға, еткен ішлерін белгілете білген сабиле болуға Аллах бұйырсын. Аллах айтса атта просто айленгенче болмай атны тематикасын развивать эткен жаштар болду. Осыда ким билет, Аллах Таала Аллах направленияны развитиясына biz de будем способствовать. Белгиле атчыларыбыз көп болгондо бүгүнкү күндө лучший жокей России сөз үчүндө Карачай жашты Капушлан Мырзабек. Эсиңиз билесиз. Sonra атка заманда да Карачайда аман болмаган, Аллах айтса мындан арда ол байрактын кишиге бермес Аллах Таала. Алга бара Аллах Таала кесип буйрсун миллетибизге. Амин Аллах, амин Аллах. Энди мабу жаш төлүгө да миллетибизге да бир айтырын келген бар эсе. Жаш төлүгө айтырам, аманга катышмай өсөргө бүгүнкү күн аманлык, аман зат көптү, особенно излемейме десең да табылады. Аллах айтса, кесилерин сактай билселер аманлыктан. Айдам атыбыз белгили энергия күрөштүрлө. Атыбыз деген не просто коневодческое дело, Карачайдын атында мусулманчылыкны да байрагын бек көтөргө Аллах Таала буйрсун. Сабилерге да миллетибизге да в целом. Билем биле ишни бажара билгенибизди айттырайык, атыбыздын да кесибиздин да белгиле аны була эметейик. Bizni millet burundan beri atla kurap hayırvana kelgendi. Malçıva, jolçuva bugün de atsız bolmaydılar. Atlanı süymegen hazına adam bolmaz, artıksız da bek kesibizini Karacay tokum atlanı süye biz bağalatabız. Atlanı süygen mingen tutkan yaşçıklarını körüzeyik sizge. Yaşıva atlanı süygelleri körünledi. Boş zamanlarında atının katına bararga süyedilen. Atka mine bilgen kaçanda artık bolmaydı. Ала республика район даражада көп решүүлерде хорвагандыгы. Assalamu alaikum, atın kalay. Алейкум ассалам дейсам. Kimlerdensen? Bayramkulu'dan. Жылыңда bir ayt. 14. At kesin kimdi? Baba kesinlikle. Kalay ruhu, sen at tutaldı. Geçen gideceğiz zamandan beri. Turan bravo. Teceti yıldan beri. Atlanı süyese, at üstüne minerse. Gitti. Bay karayım adamından arda at tutarga muratın vardı. Allah ise. Ma bu bugün ne murat var kelgen bayga? Daha kaydan bir tabiqatqa çıkıp bir arı olmak video otelge. Karacayda kayam atına ittirgan. Kesibizini tukum atlanı jaratamsa? Gitti. Kalbayga sanaysa kesminklerini? Hem olmakka, hem tirege, hem kuşluge. Bayramkulu Ramazan 16 yıl bolğand. Atlar var, sen de küreşese? Naho bayu likat sarak eteme. Kesin var mı atın? Daha haytta Allah aytsa bolluk dep turam saatta dan moment. Yok. Atlardan nelsin jaratasa sen? Tirilliklerin, igiriklerin, rahadimaysların, ayttırgalların atlarımız Karacay atla. Kalbay atını jaratasa sen? Karacay atыбыздын, kesibizin atlarımızını tirillige sanayama. Halisin sorama, halisi kalbay bolsa süyesi atını?
Endi bulay adam içinde betin jo'ma ketgan tavda da kesin ayttırgan atlarını. Kesin tınım ettirgen atlarını jör tamam. Ma bu jaşvaga jaş tölüge nätirin keleydi. Ma bu atı bolmagan, at kuramagan bagan. Kerekmi at kurarga? At üstündeylanıgan egimidi? Da o gitti birbirini tanıp tav tuz görgen at kurasağız elde aylangan birbirini tanıgan splaçon nasip bolup tirilik. Kullanılan cinslan var jaşı 14 yıl oldu. Denisvam atvanın üstünden nätirin keleydi. Karaçay atvanın kalvay maktalı barın bilesisin. Hem trilelle выносливый. Tau tigengişke. Tau üretkenine göre. Sen atın kalvaydı? Men atım Karaçay. Halisi, cıvı. Halisi 9 yıl oldu. Qayam. Uyda gelcerme de 5 yıl oldu. Altılı da. Atıla da adamlar ki birer türlü haliler var da bilirsen seninkin at halisi kalvaydı. İmenikine vay adam içinde bir çoyarık tüldü. Vay tavda da qayam yolda koyarık tüldü. Atak endi boğana çajirligin köstedi. Biz jaş tölü Karaçayны adetin namısın birge kerek bizmi? Karaçayla at tutara kerekli mi? Karaçay da mal qarda. Oğa sep tariximizni, historiyamızını bilmesek de bu kalay kölüne kelet. Tili bizni da. Oğay til bizinde bilgi kerekti. Atla da kurarga kerekti. Datı boğanı kurda ikilikte olup durada. Datın olsa cin aylanmaydı. Boğan kelgen hadisli de barla. Allah küçüğünüzün követsin jaşlı. Atımızını gibi ayttırırga, atalarımızdan alarımızını sıyların kötürge, milletimizin sıyırın kötürge. En birincisi de musulmançılığımızı jayarga bildirge, bağalatırga Allah Teala barın da çıkarı versin. Bizni Respublika Konna Stolica России deydiler. Bulla jaşvanı görsek yüreğimiz kuvanadı. Atalardan kelgen iki adetlerini unutturmay tutkanılan, tamlasında kesleri de üretebildik dile Allah aytsa. Bağalı jamagat bugün bunun berülen boşaybız. Sizge berülen hazırlagan Cukkavanı Anip, Tambilanı Amin, telekanal 3 eken.